Assalamu alaikum. Asanof kanalının görücüleri. Katalcılar Ramaz'da. Bugün buyursa 30 yanvar 8'den 5 minut ötті. 45 minutta da gelip kaldım. Birinci zakat bakın. 1118 ruble'ga. Kayıtsam var mı? 960 ruble deyip Nurjan içine girip durib alalı. Sırası orada alıp durup. Mağa 847 ruble kaldı. Kalgan Yandex. Kettik anda tuğanlar. Bonusqa buyursa 59 zakaz kaldı. Gözünden suyup kettemin, özünü kantip jetemin. Sen hep qotursa жүрөгүм, başkaga kantip ketemin. Sen canımsın, sen baktımsın, sen жүрөктөн орун алгансың. Sen canımsın, sen baktımsın, sen жүрөктön орун алгансың. Soğuktanıp qarap özüme, toyboymun balday sözüme. An sayın aşığıp canım, qaraymun senin özüme. Sen canımsın, sen baktımsın, sen жүрөктön orun algansın. Sen canımsın, sen 37 минутада kızın sadik alıp barıp kayra үйüne geldik. Tuda обратно. 1010 рубль. Так, Кайрылы Нуржан исимдемин. Минимальный заказ 740 рубль болуптур. Коэффициент бар. Метрден 1.27 менен берип атат. Жакын жерге бара турбайт. Коэффициент араң эле кеп атканда. Жакын жерге барса жакшы. Минимальный заказ 120 рубль болот. 720 рубль болот. Üç minutta da tuğanlar. Metro kalıp kaldım. Klient 233 ruble төледі. Yandex 507 ruble төлеп берді. Шумен 740 ruble. Так, та Нуржан içinde ekemiz. Уже 590 düşüp қалыптыр. Metro. Metro Давыдкова дейді. Taksi park koyup жакка отуралчы. Без коэффициент берип атат. Без коэффициент ала берели. Нуржа барда. Нуржан içinden. Минимальный заказ 560 рубль болот да по-любому. На туғанар, без коэффициент алған заказ. 9 минутада. Так, клиент маға 226 рубль төледі. А минимальный заказ 590 рубль болчу. Яндекс 364 рубль төлеп берді. Так, Лужа барбы? Лужадан шығып кеттірбез. Так, маяқа қанша минут тұрабыз? 5 минут екен. Шунun içine girip barıp turunca alalı. Ama без коэффициент күйіп кетет. Яғни минимальный заказ да 590 рубль. Да, жақын жерге аламыз да. Кеттік анда.
30 минутада. Я доехал. И доехали это. Навигатор ойнады. Yarım saatte Central'a geldim. Navigatör işte işin arap oldu. Şeyle işte dedi. Так, ben ayakta duram. Ne haber yerine açayım dedi. Так, Kitay город. Mına. Ben Moğol yerde duram hazır. Zaryadiye'nin canı Zaryadiye. Lap şeylerim ayakta gösterdi. Домой возходим, Люберцева. Домой менен барып, Люберцеден дагы майда-чүйдө заказдарда кылалы. Линияга чыгайынчы. Нары бери секирип эле заказ бербейт да. Домой басып койдум. Так, 10-15 минут өттү саат. Туғандар ошентип 10 заказ кылып үй жакка келдим. Мойкага. Саат 1 болуп калды. Азыр мойка кылып, үйгө кирип, чай-пай чоп, анан эс алып, ишти кылабыз. Баштан керетеси болбой калды. Очередь. Ошентип мен баштан жууп, үйгө келип, чай ичип, эс алып чыккыча саат 7 болуп кетти. Жумушка чыгайын деп атам. Эртең менен 5204 рубль иштептирмин 10 заказ менен. Так, буюрса коэффициент бар. Линияга чыгабыз. Пробка 5 балл болуп атат. Коэффициент болсо чала күйүп, ала болуп. Мен турган жерде күйүп атат. Ал жерде жок. Центрдин жарымында жок. Жарымдан көбү. Чет жакта деле күйүп атат коэффициент. Так, заказ күтөбүзүн да. Детский кресло менен берип атат. Убердин заказы. Клиенттин рейтинг көрмөйт Уберди экен да. Алла арасы. Жөнүнө тие коруп кайра кайрылып келди. Ол жерде артка кетип калса болот. Яндекс дагы ушинтип айнып турат. Кеттик анда. 12 минутада Убердин детский тарифи. 474 рубль. Так, линияга чыгабыз, коэффициент барбы? Бар. Эконом тариф менен. Волгоградский проспект 168 строение 1 дейт. 1.34 коэффициент менен. Алдык, линиядан чыктык. И кеттик. 12-нчи заказга. Газды алып келдим. 14 минутада. 527 рубль. Бул Яндекстики. Жана караганда кымбат чыкты детскийге караганда. Убердин детскийне караганда. Коэффициент жокко. Бираз туралы. Коэффициент кийсенен линияга чыгабыз. Линияга чыгып көрөйүнчү кандай заказ берет. Заказмен 5956 рубль деді. Так, бонусқа 48 заказ қалды. Так, 7-ден 57 минут. 1.17 коэффициент береді. Коэффициент жоқ жерден. Значит, бұл жақын жерге барады.
бізге жақын жерге барған жақсы. 13-ші заказ туғандар. 14 минутада. 422 рубль. Амаға 500 рубль берді. Так, 78 рубль. Чай. Сүйікті жерім Люберцаға келіп қалдым. Люберцаға башқа водителер жаман көрсе, мен жақсы көремін. Анткени мен бұл жақта жашап кеткенмін. Байкем үйі бар. Паттаттан келіп тұрам. 1.20 менен береді. Шоғы маған жағат Люберца. Башқаларға неге жақпайды? Жазып қоғалашы байкелер. Не үшін жақпайды сілерге? Москвада іштеген коллегалар. Қызықсан келген айылға, қызық туғышы жайында, жашоның татты күндерін өткөргөн сонун айылда. Жашоның татты күндерін өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын дешегим, алмаш қыз құтым кешегим, апа күлгі орынсын ардайым адыр тегізім. Толырың айды көтөргөн, жылдыздар бұлыт өңіргөн, бақтылы қандай адамым керемет жерде төрөлгөн. Бақтылы қандай адамым керемет жерде төрөлгөн. Айылым алтын бешегим, алмаш қыз құтым кешегим, апа күлгі орынсын ардайым адыр тегізім. Туғандар, ошентип мен үйге келіп қалдым. Саат 11-ден 10 минут өтіп қалды. Ақырқы заказды мен Варшавский шоссе жаққа таштадым. Андайын дамай бассам бербейді. Пустой келе бердім. Так, бұл заказды мен қаншада бүтіп жаптым. 10:30-да жапқан екенмін. Саат 11 болды, 10:30-ға дейін іштеп тұрбыз. Ondan beri pustoyla geleverdim. Бүгінгі пробег 257 километр жүрдім. Машинаны жүріп тұрған 10 саат 47 минут. Қазір саат 11-ден 11 минут өтіп қалды. Туғандар, саат 11-ден 11 минут өтіп қалды. Мен үйге келдім. Ақырқы заказды Варшавский шоссе жаққа таштағанмын. Қаншада таштадым? Так, 10:30-да таштаған екенмін. 10:30-да 627 рубльға. Анан кейін домой бастым. Бербейді, анан пустой келе бердім. Бүгінгі заработок 16 заказ менен 7659 рубль. Так, пробег 257 километр жүріп тұрбыз. Машинаны жүріп тұрғанда 10 саат 48 минутта. Бүгін Шында бүгінгі заработокты жарқолы 7659-дан минус 1800 аренда. Арендаға минус қылайын. Машина азыр 1800-ден болады. Ошоға азыр көбілі өзінің машинасы еместі. Жаң келген байкелер болса арендаға иштешет. Ошоға қандай иштейт алар. Ошолардан көрсөтүп айтып өтөйүн. 1800 аренда минус 1350 бензин. Минус 500 обед дейлі. Обед қой, мен үйге келіп ішіп кеттім. Ошондо 4000 таза иштеп жүрбүз. Кудайга шүгүр, аман эсен иштеп келдик. Ошо эртең мен бир иштеп, кайра кечинде бир иштегенде мына көп чарчабайм да. Ошонусу жакшы, ишо пробкаларга көп турбастан. Ошондо иштеген жакшы. Бирок эртең мен эрте туруш керек. Ошол тугандар бүгүн жумуш ушундай болду. 4000 таза иштептирбиз. Анан дагы айта кетчү нерсе тугандар, GPS навигатор боюнча көп сурап атат. Особенно Бишкектен келем, тияктан Кыргызстандан келем, кандай иштеп атат,
иштейин дедим эле дегендер. Навигатор центрде иштебей атат дагы деле. Бүгүн мен кирип клиент таштадым. Клиент таштагандан кийин кайра заказ бербей койду да. Навигатор ар кайсы жакка секирип эле. Вообще заказ берет, башка жактан берет, мен турган жактан эмес. Мен ошол жакта деп көрсөтүп коет дагы, ошентип анын аты менен кылам, ошентип отуруп жүдөтүп бербей койду. Анан линиядан чыгып, навигатор таткан жакка чыгып, Садовый кольцодон чыгып туруп анан кийин заказ алдым. Ошо заказ алгандан кийин клиент заказ ошол жакка болуп калса, бар туруп, таштап туруп эле сразу домой деп по делам басып кайра чыгып кетиш керек. Эми чыкпаганда эмне, баары чыгып иштеш керек да. Ошентип эле иштеп атабыз. Кичине көптөн бери иштеп калган, Кудайга шүгүр, кичине билип калдык. Кирип баргандан кийин кайра айланып чыгып кеткендерди үйрөнүп калдык. Ошол навигатор ошондой жакшы иштей элек, катып эле ар кайсы жакка секирип ошентет. Анан такси байкелер, коллегалар Москвада иштегендер, даже Бишкекте иштегендер, таксиде бири-бирибизди сыйлайлы. Бири-бирибизди сыйлап, пропускать этип, бири-бирибизди көргөндө, даже мындай светофорго келип токтогондо бири-бирибизди көрөбүз, карайбыз терезеден. Кыргыз экенибизди билебиз. Бири-бирибизди карап туруп, бири-бирибиз менен учурашып калалы. Жөн эле башты ийкеп койсок эле болду. Ошол эле жетиштүү, ошол эле мындай жакшы нерсе да. Учурашып турган жакшы нерсе. Учурашып туралы кичине көрүп, кыргыз экен, өзүстүкүлөр экен деп кичине сүйүнүп калабыз. Анан аэропорт Шереметьевого барганда, парковкага кирип баратканда или клиент алганы аэропорттун ичине кирип баратканда, ошол жерде бүт эле таксилер турабыз. Бүт эле таксилер, очередь, пробка. Ошондон дагы таксилерден өтүп барып, мен кыймын дейбизби эмне, же мен акылдуумун дейбизби? Алдына таксилистерден өтүп барып, алдынан сайып киребиз да. Ошентип сайып кирбейли. Очередке туралы, ал жерде баарыбыз эле таксиспиз. Баарыбыз очередь менен кирип, кайра очередь менен чыгалы. Антип көп акылдуу болбостон. Аларды мейли акылдуу дейбиз. Эми мейли башка жактан болосун, пробкалардан, светофорлордон болсо мейли. Ал аэропортто только таксилер турабыз. Только өзүстүклөрбүз. Ошого очередке туруп, очередь менен кирип чыгалы. Баарыбыз бирдей бололу. Ошол туугандар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, сак болуңуздар.